Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puasanglit iwan sim pupujihan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, iwan sin salawat iwan salam papanghu natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga balanggungan ha agama Islam bitukbal nato in sa taod-taod pagsarang syukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yari kita nyubiusan kabuhi akal na asupaya pausal nato pag-ibadatan pa Allahu ta'ala. Jadinya maniu tiu ini topik atau akan maudhu' ini pangaji unta hadum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain mga sabab biariin mahasil nato in lasa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In lasa sin Allahu subhanahu wa ta'ala inyan puunan sin agama Islam. Di majukup in agama Islam wat malingkan subay kau kalasahan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bangkau di kalasahan sin nagpapanjari kay mo tanto aun salla sin pagtauhid mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jari niya ini nasabot sin Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala in mga sabab biya diin mahasil nato illa sa sin nagpapanjari kato. Muna niya amunain pagbasa sin Quran. Iban mamanduga pahamun hatihun in mga makna atawa tafsir sin Quran. Iban uno naman in kamaksuran sin Quran. Abaita sin Allahu subhanahu wa ta'ala aparman niya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. In ayat ini manunjuki supaya kita ini humati sin Quran hati hunta unu naman in kamaksuran sin Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. In aghisin Allahu subhanahu wa ta'ala in Quran amu in pianaug namo maun kay mu ya Muhammad mubarakun nagdarasin sa taud-taud karayawan. Quran siyanain uwat singkatan nagdarasin sa taud-taud karayawan. Liyadabbaru ayatihi in maksud piara sinallahu subhanahu wa ta'ala in Quran mahamul liyadabbaru ayatihi amunain asupaya mamandugahi in mga sila manusia uno naman in kamaksuran sin Quran mahamulya.
waliyatadzakkara ulul albab, supaya ini kehatian mga sila barakal. Amuyan impanagnaan mga sabab madauhat nato illa sa Allah subhanahu wa ta'ala, hatihun nato ini pangajiun nato in Quran hamanga sila ini kaguruhan supaya kehatian ta bang uno naman in kamaksuran sin Quran angkana dzalikal kitabu la raiba fi in Quran wayrum pagduarwa in siya nagdara sing kasabunnalan hudan lil muttaqin, demikian in Quran mangdihil hidayat pamanga sila amuin aun kabuga Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan namo in Quran nagdarasin sa taud-taud karayawan, demikian insya ini ubat singkatan, demikian insya ini mangdihil hidayat pamanga sila amuin nagmamuga Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaruania nasabot Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amunain huminang kita ibadat puasin ibadat fardu, atiniya aun mga ibadat sunnat puasin ibadat fardu, ingkalna hasupaya in kita nyo masuk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hadis qudsi atau hadis dengan Abu Hurairah piyawahi Imam Al-Bukhari rahimahullah, inaginiya inna Allah qala man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Bunal tuud in Allah subhanahu wa ta'ala in aghniyah man adali waliyan hisiu-siu in dimugal hawali sinallahu subhanahu wa ta'ala amuna in mga mu'minun matan in pag-iman, matan in pagparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin madaran in pagtaat nila pa Allah ta'ala, sila yung pagtawagon wali, amo na yung pagtawagon nila awliya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isiusu indi mugal hawali hamu'min faqad adhantuhu bil harb. Biya da siya piya hati, piya ingat sinallahu subhanahu wa ta'ala amin daun siya mag-atubang. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka buka hati niya immakawakta pangajian subay kita lumasa ay siu-siu na inkalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian subay kita marugal ay siu-siu na inkadugalan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Insugpat sin hadis amunin maksud sin kwan sin pangajian na tubihaun wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. In maksud sin hadis amuin manusia ipun mu'min pa Allah ta'ala himinang ibadat hasupaya makasuok siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. In maksud sin hadis au mga ini ibadat fardu. Biya na sin sambahayang 5 waktu isa ni fardu. In fardu bang mo hinangon magpahala kaw
bang mutinggalan magdusa kaw. In sambayang 5 waktu fardu, in paghaji maka minsan halom sing kabuhi mo fardu, in pagpuasa Ramadan fardu, in pagzakat halaw sin hangkatahon fardu, na puas sin paghinang musim fardu 5 waktu ibadat, amo na ibadat sunnat. In sunnat bang mo hinangon magpahala kaw, bang mo tinggalon weron da pahala, weron da kwan ini dosa mo. Artinya mawaya kaw amoy madawhat mo ilasa sinallahu subhanahu wa ta'ala himinang kaw ibadat sunnat puasim fardu. In agi sinallahu Allah ta'ala hatta uhibbahu, sambil lumasanakan niya inallahu subhanahu wa ta'ala. Bimakna di mamarahi kami fardu sambil himinang kau mga sunnat sim puasa, imagaji maka tahun-tahun kau magaji, atau bukun hat magzakat sambil kau magsarak ka. Iban sin sambayang sunat doon nakasambayang sunat 5 ini tiap-tiap sambayang 5 waktu aun siya sunat. Na amuyat to bang kau mawaya mahasil mo ini madawhat mo illa sa sinallahu ta'ala hinanga ha gausan mo mga ibadat sunnat. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi. Insugpat sin hadis, apabila liasa kuna in ipon in ari sinallahu ta'ala ako na in pangdungog niya amoy pangdungog niya. Ikaw na in sa jakpat manusia. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Ako na in pangatod niya. Allahu akbar. Wa yadahu allati yabtusu biha. Ako na ilongtay in 5 niya hipangulin niya. Hati niya insyaallah ta'ala bang munahinang mga ibadat sunnat makawata pangadyan hadis ini di kaupasaran sin nagpapanjari kay mo. Misan ko haunu binaybayan yaon kau halong parihala sin nagpapanjari kay mo. Demikian insugpat sin hadis wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Bang siya mangayo kako tanto hirihil ko kaniya. Allahu akbar. Amuyat to intutungbasan dengan Allah subhanahu wa ta'ala amoy mga sila manusia di mamarahi in ibadat fardu sambil himinang ibadat sunnat puasim fardu. Murah-murahan bang makita nyo taufikan sinallahu subhanahu wa ta'ala huminang sin ini kaibanan ibadat sunnat ha kagaos-gaosan na to. Ini mataw di ibadat sunnat. Di asin pagpuasa sunnat. Iban sin pagsambahayang sunnat mataud ibadat sunnat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya amunain suway na to ini daranun in pagtumtum pallahu subhanahu wa ta'ala misan hakatan unu waktu atau kahalan doon nakalaway hadila atau walaway hapangatayan atau walaway sin hinang. Inari sinallahu subhanahu wa ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Obat dakula deng mga obat dakula
Impagpahanong sin pangatayan bukon kalangan. Impagpahanong sin pangatayan bukon magsilawak. Impagpahanong sin pangatayan bukon maglunsulan. Dungugain ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bangko mawaya humanong impangatayan mo, wayron kawuraan mo, darana impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakalaway hadila, pagtasbih, pagzikir, pagpanyabot, atawa labay pangatayan, misan kau haunu binabayan, impangatayan mo, wallahu ta'ala daran. Atawa labay hinang amal. Amo yan, indeng mga ubat dakula, bangko mawaya humanong impangatayan mo, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kalam si Tuhan Rabbul Alamin. Lang kaina in Quran nagdara sin sa taud-taud karayawan. Sa taud-taud barakat. Kitabun anzalna ilaika mubarakun nagdara sin barakat. Uwat dakula in Quran. Uwat sin kauman. Bang nato kehatihan in kamaksuran sin Quran. Kan suway kita yung magmuhut-muhut. Ini mangaji misan na kuman hangkap ito makaminsan. Lumingkod kita hambuk guro. Magpangaji kita sin Quran. Salta in Quran yaun. Long takaina. La raiba fi. Wairong pagduwarwa. Mang dihil hidayat. Pamanga sila amuin aun kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. On hadis tingkan Abu Hurairah. Inaginiya ana inda dhanni abdi bi. In maksudin hadis inallahu subhanahu wa ta'ala angan sin ipun niya. Hati niya bangin angan sin ipun niya marayaw. Inhitung baskan niya marayaw. Bangin angan sin ipun niya mangi. Wayrum buli rapat. Amu ya to hitong baskan niya mangi resab. Bimakna bang kita maginang ibadat. Subayawnin dayaw sin angan tapallahu subhanahu wa ta'ala. Biadiin kaari. Hatinya marayawin angan tapallahu ta'ala sintay maun in ibadat. Bang kita mangin doa suwaira marayawin angan tapatuhan bisan di tay maun sintuan sarundoon. Amuyan indeng mga secret dakula. Supaya humanong impangatayan si manusia. Nabang kau nag-angan mangi. Duhum adlaw ko mangin doa. Nag-angan ko mangi patuhan. Wayrum buli rapat. Amu yato inhitong baske musintuan bukunda marayaw. Akatan ununu ibadat. Subay marayaw in angan nato pallahu subhanahu wa ta'ala. Duhum adlaw ko mangin doa. Sa wayru umpatayma sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subay murahibutang in dayaw sin angan-anganmu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bih. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Sugpat sin hadis. In aku lang niya salta sin ipon ko. Bang siya nagtumtum ka ako. Bang niya ko tumtumun. In dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Apabila tumtumun ako sin ipon ko, hangin hawabaran niya, tumtumun ko si hajat ko.
Allah subhanahu wa ta'ala. Laguun ko sin Tuhan. In nagtumtum kay mo, nagpapanjari sin dunya. In nagtumtum kay mo, nagpapanjari singkatan uno-uno. In nagtumtum kay mo bukod manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan singkatan alam. In nagtumtum kay mo, nagdihil kay mo riziki. Tag-amulay singkatan pagkaradyaan mo. Bangko mawaya tumtumun niya kau, tumtuma siya. Minsan ko no binaybayan, subay masi-masi impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya madaran impagtumtum niya pa Allah ta'ala. Di kulli ahwal, hakatan kahalan. Amurakuman halaw sinsiar. Mayta in rasul. Bang siya gumawa deng hasiar. Aun duaan niya. Aun basahon niya mo na in gufranaka. Mayta sinwayroon siya dusa. Hat siya magbugit silumi niya. Mayta sumay naman siya mga duaa. Kaampunan. Gufranaka. Hati niya, mangayo siya kaampunan Allah Ta'ala. Hindi nga mga maksud niya, hangkan aum biatu dua na to, gumawa na nga siyar, sabab in rasul in siya madaran mag-istighfar. Sabab in rasul in siya madaran magtumtum pa Allah Ta'ala, in siyar tampat malumi, di manjari pagjikiran, hangkan na in rasul, nangayo siya kaampun ng patuhan, nabugto im pagtumtum niya pa Allah Ta'ala, in siya sa buhal sa al-siyar. Allahu Akbar. Rasul, iampun na yung padusahan niya. Piapalangga sintuhan sa matari, malasa, huminang sin ibadat, misan gumawa dengan siar, ang pabasahon niya mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin nabugto yung pagtumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in, hum khairum minhum. Bang niya ko tumtumun haka mata orang manusia, tumtumun ku siya hamanga kamalaikatan. Allahu Akbar. Bantuun ko sin Tuhan hamanga kamalaikatan. Misan din di hadunya bangko bantuun sin presiden hamanga katibitibihan. Bangko bantuun sin mayor hamanga kapisbukan. Malaggo na kay mo. Biyariin nabahain nagpapanjari kay mo. Bantuon ko hamanga ini kamalaikatan. In kamalaikatan malanu. In sila yaun sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia bangha kamatawang manusia aun waktu halom kuyag sila malawa im pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na bang niya tumtumun in Tuhan Rabbul Alamin hakamatawang manusia tumtumun siya hamanga kamalaikatan atas langit. Amya to indeng hamanga ini amuin mahasil na to illa sa in ulong sin nagpapanjari kato amunain deng hamanga suway kita ini madaran magtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala doon nakalabay hadila atau labay hapangatayan atau labay hapagamal. Ini kaupat niya amunain palabihon nato impaglasa ang mga kalasahan sin Tuhan atau palabihon na to impaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala
ang mga kalasahan mo. Ingkatang kita nyo malasa paahli na to, malasa pa ina, malasa pa ama, malasa pa anak, malasa pa asawa, pabana, patembangod, pabagay, ini malasa pangalta, sumagawa ayaw na to palabihon impaglasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qauma al-fasiqin. Banging kaaunan sin kaamaan niyo, iban sin kaanakan niyo, iban sin kaasawahan niyo, kabarahan niyo, iban sin mga lahasya niyo, iban sin pangalta piaglugtuan niyo tahunan, iban sin pag-usahan niyo, ingkabugaan niya mo, malawakan niyo, malugi kamu, iban sin tampat niyo, mga bay niyo, amoy limo sana kamu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, labih illasan niyo dengan Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rasul niya, iban sin pag-atubang mga satru na tanam kamu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Tagad-tagad kamu dumatung dah in azab, in siksa sinallahu subhanahu wa ta'ala, pialabi nila, in paglasa nila, hamanga anak nila, asawa nila, ama nila dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tantu-tantu wallahu la yahdil qauma al-fasiqin, di hidayatan sin nagpapanjari mga sila kauman fasiqin. In hikaliman niya amunain kitaon na to, aturun na to, inding mga karayawan dayaw sin nagpapanjari kato. Iban lilingon na to, mga kanikmat-nikmatan sin nagpapanjari kato. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bang niyo bista-bistahon in kanikmat-nikmatan sin nagpapanjari kato, la tuhsuha, tanto di na to mabista. Nikmat indeng hamanga sa laggo nikmat amu indihil kato, amu na in nikmat hidayat maun papag-agama Islam. Allahu Akbar. Deng hamanga sa laggo nikmat, yari kita nyo, nabuhi kita nyo, halaw sing ka Islam, nabuhi kita nyo, harida sin nang papanjari kato. Alhamdulillah, suway ini madaran pagsarang syukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imanusia bangsa bukon halaw sing ka Islam, hiluhala ing kabuhi, harapon ni Muslim mahanong ipangatayan.
Sibu dain dagpakan siya susah. Sibu dain siya dagpakan sing kakuyakan. Inagisin Allah Ta'ala likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. In Muslim, dagpakan sin musibah, dagpakan sin susah, dagpakan sin kalama, masih-masih impangatayan ti mataaluk pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kaingatan niya uning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dagpakan siya sing kakuyaran nang daog sa milyon atau uno amuing karayawan masih inyaw ni pangatayan niya inyaw ning Allah Subhanahu wa Ta'ala di siya lando makuyag. Harapon ng buko Muslim na mangdagpakan si musibah atas magpakimatay, naudzubillahi min dhalik. Ang kana nikmat dakula ing kita nyo nabuhi, ing kita nyo piag anak, yaong kita halom rida sin nagpapanjari kato. Alhamdulillah. Subay kita nyo madara mag alhamdulillah, magsukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kalima alhamdulillah tamlaul mizan. Amuin kaptaran alhamdulillah. Hipuun niya intitimbangan na adlaw kiyamat. Di ko mawaya. Tamlaul mizan. At kung magbisara, mamujib, wallahu ta'ala alhamdulillah. Inhi kaunom niya, amunain subay kita umaku, mga pardusahan na to, wallahu subhanahu wa ta'ala. Subay kita umaku pallahu ta'ala in kita berdosa. Subay kita umaku in kata nikmat yaw dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw ko mag-good-good. Ayaw ko magtakabur in pagdaya mo. In ingat mo. Bukon amoy long tabihan inini ikaw nagtuyo. Huon, ikaw nagtuyo sa hinduan ko sin Allah Ta'ala, beriin ko makaingat. Hinduan ko sin Tuhan, beriin ko magdayang. Hangkan subay kita umaku, Allah Ta'ala muna hapardusahan ta, iwan sin mga kanikmat-nikmatan ta, inyaon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuya to indeng mga sababan, madawhat na to impaglasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kapito niya amunain sumambahayang sindum. Hatinya magtahajud. Imanga sila matari magtahajud. Ini madaran magtahajud. Biyawantog sila sin nagpapanjari kato. Inari sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. Biantog sinallahu ta'ala halaw sin Quran mahamul liyamu mga sila madaran malasa magtahajud. Inkaunan nila Tiyo da intog nila bangdong, yaon sila timatahajud. Allahu Akbar. Wabil asharihum yastaghfirun. Hadi pa magpajar, yaon sila nangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mayta, amuin 1/3 sindum, inallahu ta'ala manaog pataas langit dunya. Mahunit magbati. Lagi inbay tahipo sin aircon. Mahunit magbati. Malao kita pag-usahan. Mahunit magbati. Bunal mahunit. Na ingkalakihan ta lasa
sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang kau kalasahan sin Tuhan, ikaw na yain sa jakpat-jakpat manusia. Suway kita nyo mag-anad-anad, magbati, hadi pa magpajar, magbati sa mambayang sandakuman, 2 karakaat atau 3 karakaat lamudin witir, iwan sin before sin pajar, mag-istighfar, mangayo kaampunan, wallahu subhanahu wa ta'ala. Hikawalo niya, dahon ta magpanon, amoy mga sila, manusia, amuin, wairun hibisara, amo sadya, amuin pag-agama, pagbisa sin karayawan, di magbisa sin luglama, di maglimot, amuyato indahon ta, maglingkod-lingkod, magpanon-panon. Shabmaita, hi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula thalathun ma ahbabtul aisha fid dunya. Bang sadya bukun hatu para kala ini, di aku mawaya mabuhi hadunya. Lamu dari Tuhan tamu mga dahon ta magpanon-panon, mga sila manusia, di magbisa luglama, bang bukun marayaw sadya. Magbisa tungod sin pag-agama, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ni kadapusan niya, amunain lumayo kita, hakatan uno-uno na, ini makalirap, Allah subhanahu wa ta'ala, mataod pa, insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, bangman, papagbarakatun kato, sin nagpapajari kato, ipagpangaji harum ini, muna-muna inya to patumtumpagin hawabaran namo, lamud na kamukatan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bangman in kita nyo pasurun, sin nagpapanjari kato, maun pasurga, first class, amuna in surga to, Jannatul Firdaus, insyaallah subhanahu wa ta'ala, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.